Alhamdulillah, bersyukur alhamdulillah. Wa ora pila na isi puasa ke sampai neva kone bilang air puasa ke ira kombe war sempuru ciwi nai ni alai syukur alhamdulillah den tapa rabung kacili ko puasa pertama re ira tim kedua kali war eda po parete de ira tiba u ade gue kelas syukur lu aku tenggo puasa sena ake oleh kalau war singguri puasa ndak ki bati caro tiwara kahawa tiara rongko wali alai lebih nanya ini aduh telepon aja ayang beb wih mungkin dia lagi buka puasa atau enggak ya baru selesai mandi lah. Coba telepon dulu ah. Halo my baby honey, ayam babyku. Mah. Mah. Alay, mohon maaf, salah sambung pala. Astagfirullahaladzim. Yang baby ku na telepon ku pemadam kebakaran. Astaga. Halo ayang. Itu wawancara wali. Rumah sakit jiwa telepon. Dai, astaga. Halo, mohon maaf bicara salah sambung. Iya ta. Iya ta. Alay, tinci hijau kumbi pengaruh mau puasa ke. Penggiri kunen tanda tiap tahu nomor ayang ke. Ake mencihi ke. Halo ayang babyku, my honey, my baby. Mama. Bune haba ayangku. Oh iya, bune aja puasa re. Itu. Bau udah puasa kan? Datang bulan. De coban saure. Masa datang bulan irai ngwalalo perlu aku wati hako abang magaga ganteng ake nih phone ba ede hako kanari babang re ayang abang ke war tenggo tirabung kecili wali iyo iyo nih harus tenggo iman de malum abang ke lima imam ngomi pedere de iyo nih bunayang irai mau para bungka ke kombi abang malau ta umam nih tiara papala mamam kan kombi or laut sampai trave kan nih hah Samporot yang ada dopo apa desa vai jaroe dake yang bonasi bungka puasa wati si kucu hotahere wati nih tahan kebun nih tipu nikah palandai de bune ini langsung betrave ngomi. Oh, iyo pala neva vali do mamay datang bulan bulan di bintang, langit di atas langit. Oh, ya, birai
abang ke ne poda lo salam pelampa na isre kalau buka bersama ya ne devor sempuru lima nair ke nih. Nah, masa tibar kone lau buka bersama dai ngomi melau buka lau lengan cau mo tira waktu di luar abang mo ake meganteng ake mo ina de iyon dito jaga dalau kayo menai sih abang mangena ke lapangan mangge maciah ka pedere podaro lompat doho aka lapangan serasuba carut aka buka buka bersama taka gore buka bersama kalau aka losmen boleh sih wati coba kaye de iyor yang abang ke nelo sembia trave wa oke iyo nelo sembia trave ke neja boneku caran lo aku caru nih maksudnya re lo kuroi po don tuan pedere abang ke apa sih caha sembea domone ma lo kaao de iyor abang ma lo sembia wa uyo iora oke sayangku my baby haniku mah Waalaikumsalam ayang dalo kaao laongan kucu-kucu hotahe siya mga dige aku dirawi ke lo dewar kone rongko kahawa tibarana hale kombie nilo sambia ke mencaran cua gahe doure wati si maike ade lo sambiare bune kombi alah kombi ngena o kombi babara lelenga merice pedere lo sambiare si lenga era madda ora vie alah na 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 na. Waalaikumsalam de parete puasa aja. alhamdulillah perte puasa madani aura ngarte ita loku aina das puasa full konena sanai po edeng wa ita or edap itare madama bungka cili re ira mada or edap lenga re ira bati ne kedua kali ada kemuana dua lelenga doh ira majakan ade untung bati viral dunia maya Hari ke di sempur lima nair kini usahakan jangan sampai kita boleh besar. boleh Sampai besar. Cukup sekali aku merasa tidak puasa. diluangkan di aina kembo Bali aina kembo Bali iyo aina kembo edem po apa madaw ora tira tineku eda ngarana doma eda madama bungkaci di Bali ede pak madaw or full puasa Kalau inatan gini harus inatan. yo romo ede romo ngena Menjaga ke. wara kahawaro
Alay. Alhamdulillah ede rumah kong enak kan Kamu kakare ibuan iki. ina ede syukur alhamdulillah ake kudu hoy becar panan kebe Dia aku nak itu apa? Soalnya nanti biasa nama hal. Nanti jagus kopi. Sofi. Itu semua. ayam becar sekali balik ya becar kahaba ake hoy kawar oi Dia oi pada re. Oi panar astaga mada gitu loh Musi, sinarin hamilnya. kacik oi rana Dari dana nih. Pengakuan. warang kurang dah iki Gitu. warang kurang dah iki Harus dari HP kan haba. ina bau bertelepon ku haring kan ini telepon ku haring dah ke cerita kan Cerita. cerita na mada ke kan bopung gori buka puasa maksud madare loku carut segar wali seru Oda. ke lau aku maharing pala hari me Nah, mengganti foto gue ini bunga datang bulan hari bulan. iyo Berarti datang bulan. datang bulan Bulannya yang datang. alay odolo kawaling gahim bojo gasi gahim maju datang bulan Biar bodas kami telepon Harim ada ain ka viral bali nih lain anam ganti kesia. wati loa nih masa nih viral balik ain ka viral nih astaga nih ka viral mada menuntu datang bulan hari balik astaga datang bulan deh Berarti bura puasa bura tahu kan mainnya. Oh pas. Datang bulan artinya bura puasa. Maila ini puasa kendai gini. alay Datang bulan puasa, bulan suci Ramadan, bulan yang maha luar biasa, diampuni dosa-dosa. Hari ini datang bulan. iya maksud madare datang bulan deh parete maganteng parete mantika datang bulan deh basa bojo na mairaa de iyo Yang telepon raan, gong itu telepon raan. Telepon bulan, gong yang kelodok ke bulan. Terwa istri akan bar istri kamu tebar bura. ita gitu lo kau bahasa mada datang bulan den mairaan lo sih Telepon raan itu pemain jadi gigi raan. Kiri memberatan keraan gongnya ke raan di di puasa kayak bungka kayak raan di gomi. Iyor parete ita maloa ita magaga mantika mabade saraa gahir elire ndakeku ne era sampai terabe semporo wali Oh iya. laut sampai terabe ke Selalu. ya ita bune ke tikar o irana ke war busi kombini alai war busi Bagus. iyo ira Terapi. hah Terapi. de iyo nih harus rajin mada ke diru ubah Tiopu Riana mada calon harus caha mada Rajin caha rajin sembahyang tarawih puasa Ramadan panggil bulan datang bulan tidak datang darah muda darahnya para remaja. Jadi penggolongnya orang pura guys. nganaru nuntul parete tinggung goreng
Pare, namalangan ko. Iyo law ulo ito re. Madama kani kagagawa u karapi wa ni law sambia ge. Masa ni kani baju kaos. Yun na, sepe baju. Iyo ni harus kani tembe ku. Kani songko marapi. Gede. Ya, Kalau sambia kasigi ge. pare kamu sampai ka kala situ ka. Iya kacak ku sambia ke. Bakit? Iya. Ang ijate. Oh. Palatin. Tigara ang kain ito. Terus tigara pa. Ala ingay. Ada matu, ada berusaha. Pala si Ibar pake na. Tempo dengan dulu mulai jitu lagi para kamu itu dua berusaha. Iya ra moda ka. Mau पैसा tigara, orang mau. Orang mau. Dapat dere. Kita butuh pulsa paket. Nah, madawararu jiki ke, madam isi yang paket pede Oh, iya. pala, lau sembewa o. Hai anak kepake na ihapin hake. Isi pulsa isi pake. Isi pake dulu pulsa. Pulsa ada si pake. Na ihapin hake. Di kamu ni telepon na kedoa. Lain na pake rima. Ake ke pake ngarana. Ah, paket re sama ro pulsa. Ya hapin hake. Parete Kepake di mana rawe. hapin hake yun. Kalau di ngomong ngobrol, kalau mau pakai hapin aku. Malah pada mungkin jual hari mau, kemudian hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat berbeda. Allah, nalamu ko hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kasi mula sekolah maka SMA, SD, SMP. Ba, malah nutong kalay parete. Tinyambong aw. Naik ko nyambong muntulaw abang ganteng ake. Waduh. Dia tiba di kalau sambil travel usia, doa de ku tinyambong wali sambil travel usia pede. Kalau sambil di pa doa bersila ke sigi, kau dia sama ke ringun. Kau kita lau maru senawa wow. Ake ina ni kake da maru. Dede. Ni fa pala. Mirai pede mai deka mai anu alai kalau mai si parete pede dulan harus kani tembe pak oke dahu adik mirai kalau CPO baju ini. Ayo ikuti audisi online Stand Up Comedy Mojo, Carita Lucu Gahim Mojo, dalam rangka HUT Kota Bima ke-22. Di bawah hari kagitsa kay gahita do gani anu do ge. De pala si tando aware tikani saruba bala. Di jawab aja. Aku udah hadim sangguan ayak ini deh. Deh. Hadim jawab pak. Tigara may londo pura deni mulam de londo ura. Aba makin hawa kita bero embe ake lo lairo oya keke. De panas liro re aura abake embe ake. Dilaki oya ka. Anu koi de panas liro de tondo nih. De serikan ke. Oh baraku anu de serikan. Stand Up Comedy Mojo, Carita Lucu Gahim Mojo. Audiensi Depol 102.4 MHz Suara DNC. Hai, kita akan ke berita untuk digalakan platform di 19 Januari 2024. Sejumlah bocah di Dongfu diterkam anjing suspek. Jaga stabilitas harga pangan. Pemerintah Kota Bima telah menetapkan upaya ini bertujuan untuk mengendalikan fluktuasi harga, terutama pada bahan pangan pokok, dengan tujuan utama memastikan. Ya, dengarkan niat
Untuk di gelaran platform di hari Senin hingga Sabtu di pukul 10 pagi sampai dengan jam 12 siang di Radio Planet DMC FM 102.4 MHz. Ada tradisi kecamatan masyarakat Sapi yang memang sudah diteliti oleh pariwisatanya, ternyata di sana masih latar belakangnya. Kenapa sih tradisi ini masih disimpan sampai sekarang? Hai DMC People, jangan lupa dengarkan terus Bimanes Culture di setiap hari Jumat dari jam 11 sampai jam 2 yang pastinya bersama Raida dan akan menemani DMC People semua dengan informasi wisata juga informasi adat dan istiadat yang ada di Danang Bojo. Ini cara alasan keberhoy. Ternyata temberak dirukani los sambiagai boy pembecana urana palakan den Allah inai kabung mercaran ke pombe kemaru lalu ake iro adek uru oh mada gue ida ada saru bahwa kalau bakura kipas angin ake warajar sih di kipas we di maru omola o wangkan komita ake ira de saru de maru we Muhammad ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah kaki kau kelau terale kau berpuasa na buka cilik kau ne nandoge tuh ke acung do ke puluh tes ya pakai dirabi Allah rumah pusing iyo punya cara ngawal punya cara ngawal punya sungkan hak punya seperti ira teh hak iyo nih kau puasa kau membuka cilik kau keluar terago terabe juga apa nih nami biasa batuan akhir dari bicara gaib kau keluar terabe maka gorobu maka dah juga bira benggomi ke inai dengan akan ada sadur dah ke si dia ke awali mada ke noin untuk pada untuk awali kau keluar terabe memboto di rabin kau lo sambil manggahe gumbau inai kau kalau bahas sejadah mampak judi kau lain deh matan jelasin ke jelasin si bagaimana si makan deh si baru sambil akan deh si lagi kan baru sambil untuk orang cerita lama si akan deh cerita kau cakap kau nuntulot anak ini aja do warna iya kini ngaran deh iya do ake kini ngaran dah ake doh ngaran iya ake pindah doh ngaran arah ake pindah balik arah
Nah, aduh. Laki. Laki. Ringa ketahu. Mada ke kanilo sembia kanende. Ya. Ada di ni lau sembia ke mata kanende. Dek ake Fiko nih, dia mau nek. Fiko take Fiko. Ada di ni lau sembia ke mata kanende. Madare. Leku. Kece wasamporo. Kacaru iu wa ora Nama ini, anu mata kantor ketik surat, bikin laporan bajar, mak. Dia ketahu untuk mada ke tinggung gorin untuk ke alasan mada tilo aku lau sembia kanende sabua Desa buake nih, sebuah ake satu ngareng he belajun, sebuah ngai bojona, bawa si sebuah dari ketake, bate koki ketake, sebuah dendere, bate tahu take bati, apa ke? Betul. maksud laki sih Ada sure tidak bodol. tinggung gorin untuk budak kayu untuk mecaru mencihi aduh mada ke kanende ita bade ake ngaran au Ake, ke rakani ita ke au ngaran ake, ya ya ake nih. ake au ngaran ake Hanta. dede ake ngaran tembe Iya, tembe. nah tembe mada akan dende beca iyo bagara-gara hinap ura iyo Ina murah, mai urakan deh. beca ndak di Iki madare alay ka buner hau ade mada ka ita kan ini dalua sembia alay buner caran ke daripada dalua ka mai sembia ge de tahu kacaru iyo maru iyo de launde daripada Iki mada ge ka buner caran ke dawara kone Honda dawara kone au dilau kai ya intinde ya maru nih tiwara kone tembe re de alasan madaren tiwara tembe ku beca tembe ku Di pori Honda, no tulah kelak Honda kesigika kone sana bitari. De Honda tabe beke, bihaja belum. Tenang, kamu dulu ke Honda kesigi sana. Bitari sana. Dan gomin deh, Pak Honda. Jangan tabe beke mah Honda kesigi. Ina rumah parang ni Pak Honda. Nami apa ya dimenakan? Kani mana sandalan kan Honda. Kani saki sembia terabe netes Honda laka siki kita arim pangado tahu kedai uneku ibarat ini bukan untuk motor ini untuk orang sholat dede bahasan kak oke dede oke kita re orang sihir wartai madare orang sihir Keselir manggomi tutu kaliku laka sebayari tutu kaliku jamin pako kapui kebinan kekitunan kekitunan je jorok laki aja sibi kay ita kay ay nanguat daw gini waktu mau terkaya nanguat daw Kilok dah muat. Koin gomi pati puasamu tingwam hodo. Tingwam hodo. Ake naik traveling kau ngado. Nama telepon mah. Donet. wati nice re madama sambia lo ita ke lo sambia trabe ke sanai ake sibi kay ita madage ita may ngasaw arake Kicap ngasaw, nau nas kasera nau ngasaw. Tinak siapa yang baso kecampur saus sah. oh ngabaso ita ngabaso Ngasaw kuat dicau nau. Saur kecampur kecap. Dia nang ngah kesaw. Ngara saw aja sih. Ngara saw sebuah aja sih ngara tuh. Ngaranya Yasin oke saw.
Kalau ke Indonesia better kau betul atau kau betul kau betul betul, nak betul. Sao Yasin, itu sao ngarane. Kalau hibojon, kalau Oh, makan Pak sahu. Iyo, nake. Bener-bener. Ita ne ngabaso kanen. Enggak. Ah, ita ne ngabaso ngasao. Ede. Saus lo kecap. Oh, orang cari ni silau. Parete. Komen untuk kani aka fiko nake. Parete. Parete. Oh, nakasurupan. Antene aku. Hanya kesurupan antene. Oh, antene. Antene untuk sekau nak asin. Naki Parete. Saus re beda, dede sih. Aki. Pala. Bungka cilian yang tidak beda anak ina saraka. Pala siaki. Lampar pagi rumah. Sepati Ana mo ay namadare, au sini ngawali namada maru gara-gara bati sumbe terabe. Belain akade, beda wali. Beda beda. Beda reng arad do. Beda dua itu tahun nih baru. Beda. Coba ya ngarep. Nake. Enggak beda karete mengawas dia. Main itu Tinggori mumpulo Parete ke kepune cara kemau. dan orang kemau buki. Dia au ngaran itu. Itu kemau menaruh kakak. Itu kemau deh. Ini piriko di kemau romo itare ni. Kemau romo itare. Oh, mana kemau romo ni. Pone untuk kemau derbade ka ini. Allah ya. Waura tio jam ka. Tio jam ka. Jam pila ka? Jam tembok. Aka ka. Jam tembok dia nggak tembok kan? Akhirnya jam tangan. Iya jam tembok jam tembok. Cici tanci. Aka ka. Waura jam tembok. Kalau tembok nih jam dinding. Berarti punggori nonton mata. Kang gori oh nonton mata ke. Akaka. Jam dinding. Berarti gue ceca, nah ceca palang gue mikir ceca di dinding dia Ora. Ndah ke kursi, ndah ke taruh gaina kebunnya ya. Dik, bune silang Parete. War mau kan dende. ngau pinggong iki ngau musire top kemau nah maru edin. Deyo ni, Dengan dalaan sapu dari motor romo gue mikir. Ini pinuntung boto, dia pejam ka, ake ke ora tengah malam, mata ke imada, bune kune ngasau sampur wali ngasau jam 2 ke, wati ke buang wali, mata do lao, kira begu, tengah malam ake ke, dia pejam ka, ringa ketapun nonton mata ke, Tengah malam sebenarnya bermain. Udah di Malaysia. Berarti kalau campur setengah malam, setengah tidak malam, aku maru karo menjaga kenapa? Kalau maru bulan rumah kan? Itu belum maru ke rumah, enggak, nera jam waktu marugai, sempol wali ngasau, gitu sih, lokao, sahur. Iya. Kosong. Ku dirinya deh. Pokoknya peringatan Siap. Salah. peringatan anu buka ulu 2 kali